panas, ngegabut, apa buat tegablek. Ini ayunan aja lah. Sial dong ayunan, angker gabut. Agak deui. Nak dulu Sua aing kok iya. Sial amat ieu. Naon, Mus? Hoi. Naon? Ya be ongko, gerak, turun. Gerak awal. Sok konon misalnya sedang kelapa, Mus. Aing ayunan aja aing ablang ka tanah kelapa. Sudah kuda ayunan. Tuh aing bete mah. Temen ojek mau dijaeng lah ya lah. Ayo. Udah enggak ditutup. Ayo. Si ngajakan kemana sih leh? Tepu gua gitu nyao engge. Kerbara retek ya sih ndak mau dia turun aing. Sia. Aram dada sih, Mus. Aduh, haram dada sia. Aduh, aing harus selamat nih. Aing mendingan naik lah ke panel. Mam. Hah? Kau gabut ya? Naik di panel. Geus mau gorengnya. Nyahonya biasa kan. Dong nu piit deui. Kumaha ya? Nanggu. Ayo. Woi, Saya kernaon di luhur. Atuh buku kadeuna kudu naon? Cuma gabuteun Mbak Ae. Aing tergabut. masih ya nangkring dekas manuk beet. Sing ngaguling mah saya nyungsel mana. Saya lo di luhur wae. Terus turun. Aing mau bisa turun. Saya, mending antar aing yuk. Mana? Didi imah canda ayo gua nu beulis. Tuh di situ. Di mana? Tuh di situ. Jauh tuh. Dah, ayo jadinya dong teh. Bener yo. Nggak saya turun. Ayo. 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 Bener atuh turuna. Bener tuh. Ih. Ih, Ah, sia. Ayo gerak. Turun. Woi, aing belum diseret. Ayolah sama Angel. Awas lu. Aing bisa serang. Atuh mangkat ayo atuh. Ayo, mana imahna? Tuh di situ. Iya. Oh, itu. Widih, mantap. Ayo. Nu iya imahna? Oh, Ayo coba. Mam. Ayo dulu. Bel, Coba, Bang. ayo kapaknya. Oh. Gum. Si. Ewo. Gum. Kayak. Tah aja. Ini gak curiga ya, Mam. Gimana? Men. Oh. Gimana? Kosong beren. Siapa Mas? Ih, cuman belum letik tadi. Ay, Mel kurang digawe belak letik deui. oh sia ya sata bocah. Kamu sih kaburna? Tadi itu dengan